Kuphepho siyabeka namhlanje sila ekhaya elikhulu ke igama uvuselo AK Ibhele Legacy. Angihambe ngedwa namhlanje ngoba kade ngicelile ukuthi angihambe ngithole ubhuti uPhohloza. Igama uvuselo ngoNtuli ngizalwa noMusa noMthozeni. Namhlanje ngihamba kaze ngithola ubhuti uPhohloza. Siyabeka mfethu namhlanje uhleli lethu. Ngiyabingelela mfethu ngiyabingelela nabalaleli bonke nababukeli beBhele Legacy. Siyabonga kakhulu sebingelela umfethu ke mfethu siyazi ukuthi igama lakho uPhohloza kodwa silazi leli linye udinga ngoPhohloza. Ngathanda usibethe ubani wena beside uPhohloza? Hayi mina igama lami ngumlungisi. Yingakho noma ngenza izinto ezifuna ukuqonda ngoba sonke isikhathi ngiyalungisa. Isibongo mfethu. Umlungisi mina ngokwaZungu isibongo ngokuzalwa ke ngizalwa nje intombi yaseMantshalini. Ngizalwa nje uMamtshali ngokwaZungu. I-location mfethu abantu bazongihlupha nge-location ngoba mina ngwase-Friday nje wena ungaphi i-location? Cha mina ngwakhona la uLundu ukuzalwa ngizalwa eNkonjeni. Ekhaya kumama kusenkonjeni, ekhaya kukhona la uLundi futhi kwaZungu lapha kwaQhubukhowe. Ilapha nje ngwakhona ngingwasoLundi nje ngizalwa khona, umama wasoLundi, ubaba wasoLundi, akekho futhi ofikayo Lundi, bonke nje abasondini. Futhi umtsinzi lapho Lundi. Umtsinzi nje ngiphelele Lundi, ngisho ukunyathela kwami nje kuwuLundi. Okay mfethu akusingasimosha isikhathi mfethu ahlanje udabeni. Mfethu ukhipha istatement ensukwini. Right. Kunjalo. Ukhipha istatement ensukwini sokuthi ucela futhi wasikhipha wazethemba. Wathi ucela ukukhoxa eqembini elithizini. Angifuni ukulisho ngegama ngoba wena wazi ukuthi why uhlehlile lo qembu le-why futhi uphumile. Manje imibuzo ethola ngabantu thema ngiphosta isithombe sakho ngibhale i-caption kodwa ufaka ku-Facebook. People ask me ukuthi kwenze njani ngoPhohloza? Yini leyo ukuthi ufaka ureverse eqembini kwade kulona? Ake ngithi mfowethu abalaleli bonke beBhele nababukeli kubaluleke kakhulu ukuthi uma singabantu siphila emhlabeni esikhathini esiningi siyicabangele. Ngililunga likaKhongolose, bengililunga likaKhongolose. Iyahlupha lento mawukade uyithanda ngoba iqheli kalula. Akulula futhi ukusuka into engithandayo. Bengililunga likaKhongolose, ngililunga lenhlangano yabahlali iSANCO, ngiphinde ngibe usihlalo wenhlangano yabahlali eyidlela ndawonye nombutho kaKhongolose okuyiSANCO la eZululand. Emsebenzini wami ekuyijoyineni kwami inhlangano kaKhongolose kwakuwuthando labantu. Kuwuthando lesizwe ukufisa ukubona isizwe sisizakala, siqhubeka nje kuba nekusasa nenhloso okufisa ukusebenza ngoba ngibuka abaholi, ngibuka ukuthi inhlangano eyokwazi ukubamba iqhaza nasentweni eyiphupho lami lokuqinisekisa ikusasa kubantu bakithi. Right. Okuhambe kwahamba isikhathi kwafika lapha ekutheni ngibuka indlela obekwenzeka ngayo nendlela okwenzeka ngayo ukuthi njengami njengomlungisi wakwaZungu akungifanele ukuba ingxenye yombutho kaKhongolose noma sengibekezele kakhulu ngihlezi kakhulu kwangenza lokho ukuthi ngiyithole kungasafanele. Ake ngiyichaze nje kanje lento kuyenze ukuthi ube sekhaya kwaZungu ngithi ngihleze ekhaya bengibona abantu ngiphuma ngigqokile sengiswenkile bethi hayi lo mfana loyana ayi uyayithanda muhle uyayithanda mbona nje ngisho indlela nje ayiyo uyambona nento yasekhaya ukuthi uyalithanda ikhala kubo kanti abazi ukuthi ngaphakathi emzimbeni kugcwele imvimbo abazi ukuthi mhlawumbe esiswini konakele kakhulu ukuthi kugcwele imvimbo noma ngikhuluma ngilivikele ekhaya noma ngenza into enhle bencoma abantu ngithi kodwa ikhaya nali kanti lapha leli ikhaya lento engiyenza abayisupport abayifisi ngenza njengoba ngifuna abalibona abantu njengekhaya elihle njengekhaya elinothando lalento engiyenza enhle njengokunje mangivela nje ngiyabingelela ngibuza umuntu ngwapi mfana ohlonipha kanje ngithi ayingwakwaZungu isibongo awu baze bakufundisa kahle kaZungu kanti luthi into ekumina lapha ngifundiswa ukuthi angibingelela abantu emgwaqeni angifundisa ukuthi funa ngethula isiqhoko uma ngihlangana nabantu abadala noma ngibona inkosi noma ngibona umholi Ngobe noma ngihlangana nenye yamakhosi ngizothe ngikhipha isiqhoko kanti into engingafuni kodwa umuntu uma ebona uzoncoma ekhaya kanti isimo sinzima ekhaya uma ngena kuthiwa hey wena ubugobelani lapha wena ukwenzelani ukuthi yabona lento yenziwa la ekhaya
yabona kodwa ngenxa yokuthanda ikhaya uma uphuma ekhaya uphuma ube muhle wenzela ukuthi abantu ngaphandle belincoma kanti ekugcineni kwakhona kuyalekelela ukuthi kuhambe uphumele obala ukuze bebone abantu ukuthi hayi isimo busiphila njengoba ngisho ukuthi kuyenzeka uphume ekhaya bekubone oright uhleka kanti induku iyashe emuva mawungena umzimba ugcwele imvuku ngehlaba abantu sebekubona usukhumule phambi kwabethi hawu lo muntu nje kanti lo muntu njeni ushaya ubani beze ngithi hayi induku zishe ekhaya ikanjalo into manje eGwabini ngiyakuzwa eGwabini manje that time uphume eqembini ubatshela abantu mhlawumbe bekade bekufakile noma wayengenela ngokuthando lakho noma mhlawumbe khona umuntu wayethi cha Gwabini asingene lapha embuthweni cha mina angifakwa ngekhanda futhi angiconvince kalula ngiyayithathela nje isinqumo ukuthi sengenza ukuthi noma ke kube khona lapho isikhathi mangithatha isinqumo soke sikhona ngiyayicela kwabanye ngibabikele ngenzela ukuthola uvo lwabo kodwa okusuke kungasho ukuthi ngizoguquka kulento esengikuyo so ngenzela nje ukucaciseleka ukuze mhlawumbe endleleni mangithi ngiyophuma lapha kube khona othi hayi kuhle khona uyophuma lapha kodwa awuzama ukuthi ngoba lapha kuyacwebezela awushintshele liteko lifakile yabona awufake ngathi liclean elizokwazi ukuthi kungalimala kunama glass lapha uzophuma khona kodwa ungayifaki into ukuthi ngoba izowalimaza yenza ukuthi kodwa kusuke kungasho ukuthi kuzongijika ukuthi ngingaphumi lapha engishola ukuthi akekho umuntu engathi wanqenqa njengoba ngisho ukuthi ngajoyina ngoba nginothando ngoba ngifisa ukusebenzela isizwe sakithi Gwabini ngiyafunda ipost lapha izolo if ngakuphosisi yasemfolozi one of council yasemfolozi o-ANC engathi baye bamzingela ngeinhlamvu nomuntu abengaphelelanga bathi bazokhipha idabo liphelele manje Gwabini awusabi uma uphuma kunabantu abazokufuna ukuthi hayi uphuma kanjani lo yini ephuma eqenjini lethu mhlawumbe ngawudabela ungathini ngoba mhlawumbe kunabantu bakufuna komanje into engakholelwa kuyona angikholelwa nje kuleyo nto ukuthi ukama mhlawumbe bekusocona angikholelwa kulokho ngoba ngiyabazi futhi ngibuya kubona abukho ubulwane ngathi angazi kodwa mhlawumbe kwabanye kodwa kimi ngithi ngisho njalo mina kumuntu ngithi kimi angikholelwa ekutheni khona ongathatha leso sinyathelo ngoba nginesiqiniseko futhi sokuthi isinqumo engisithathile abanye baba bangaphakathi abaningi bayabona ukuthi bekufanele ngenxa yezathu nebanga nezinto eziningi asebeyibonile zenzeka right datha uphuma Gwabini siyazi ubona ubusiza izikole bengingenawo nje Friday ngaba nawe ngapha esikoleni kuthiwa asana maphosisi ngapho kowena emqiniseni kanti ngibona ukuthi ubuse emondla ensukwini kuzoba kabili uphothi usemondla usiza izikole zasemvuzini so lokho kusiza izikole kuyaphela wena usuke ehlile embuthweni ANC noma mhlawumbe uzoqhubeka usebenze indaba zezikole yabona ngithi ungibuyisela kulebe ngisho ukuthi ngajoyina umbutho kaKhongolose ngoba nganginephupho nesifiso nokulindela ukuthi entweni eyiphupho lami izokwazi ukuthi isupporteke ukwazi iqhubekele phambili iphupho lami akusilena lokuthi kudle mina kusothe mina but iphupho lami lokuthi ngibona abantu bakithi bephumelela njengoba kukhona abashilo nabanye abantu baphumela obala ukuthi thina ngenxa yale msebenzi sakwazi singodokotela manje sinemiza abanye bethu sikaniwe abanye bethu sinawo yonke into ngenxa yokusizakala kuleya program eyenziwa uPhohloza nabafowethu abanye asebenzisana nabo engishola ukuthi kuleyo nto leyo akukho kuzolimala ngizoqhubeka ngoba vele isikhathi esiningi bekunzima ngisho ukuthola iresource okuqhuba lo msebenzi okuningi bekuza umuntu ayibonele nabafowethu esinabo noma bekukhona abanye bebeze kube khona lokho kuyishaya nakhona ubona ukuthi umuntu uyishaya kanzima yabona akukho nakho futhi akekho namandla singathi usemandleni but egcineni bekungenzi umehluko kakhulu ngoba begcineni kuphoqa ukuthi kwayithina sigcine sizesithatha ukuthi emakhaya akudliwe ulalwe kungadliwe kwenzele ukuthi sifisa ukusiza isizwe sakithi esishola ukuthi namanje sizoqhubeka sisize isizwe sakithi ngaphandle ke makwenzeka ekuhambeni kwesikhathi ngokusheshsha kube khona ovelayo othi cha mina
Ukusupport, ngiba nokuxhasa, umsamari olungileyo olungcwele. ngingahamba nale nqola yena eniyenzayo hayi lapho ke ngeke sikufihle lokho ngeke futhi size sale ngoba okubalekile kuthina ukuthi kusizakala isizwe sakithi that's why ngathi mangisungula ifoundation ngayibiza ngomama ongizalayo uZanele Unisemtshali wayefunda esikoleni eDikana futhi wayewumama owayesithanda isizwe naye futhi kuneqhaza nezinto ayidlala indima emphakathini eqinisekisa ukuthi abantu bakithi bayasizakala wayesithanda isizwe futhi imfundo wayethanda that's why kakhulu into esiyenza kuyi-foundation siprioritize into ka-education kakhulu sizoqhubeka ke nokusebenza sizoqhubeka nokusiza isizwe sakithi sizoqhubeka nokusiza abantu abasha njengoba besiqhubeka futhi kungenzeka mhlawumbe ukuthi kuzokwenzeka kube worse ukuthi kanjani kuzobonakala ngendlela. Right community siyabonga kakhulu isikhathi sakho siphezulu. Right community siyakuzwa ukuqhubeka usizo umphakathi. Mvuselelo siyabona uPhotho uGwabini ngoba eyekile embuthweni weANC uyapi ngithe mina kubantu hey angazi kodwa ngeke ngizimbuze mangibayela ukuthi babone le video le bake bathi ayi mhlawumbe iqembu selakuvulwa abanye bathi hayi mhlawumbe ubuyele ekhaya ngithini nakubantu uGwabini mabengibuza cha sibona ukuhambe ehambe wazi wamthola uZungu utheni ke ukuthi uyaphambili noma emuva noma ke uhleli ke Cha angifuni dipha kakhulu kuleyo amabuyele ekhaya dipha mfowethu bazongihlupha abantu nokuya phambili akukho engingakusho kodwa nje ngingakusho ukuthi mina angifisi ukuyibona ngifana nabantu abagcina sebepostwa kufakwe kuthiwe usuka la weza la wasuka la weza la usuka la weza la yabona ukushuthi sehambe indawo zaze zabambili zaze zabantathu lokho ehleli uzokuyela ekhaya yabona angishongo futhi ukuthi ngibuyele ekhaya because angazi lelo khaya amakhunda ngekhaya kukhulunywa ngani cha mawuthi wena ufuna ukuthi ugcwaye ukuthi la uzozobuyela ekhaya umbutho ekhaya embuthweni kakhongolose ngisulile embuthweni kakhongolose cha mawuthi kwamele ufuna ukuthi ngisholo ukuthi angifisi ukuyithola sengipostwa kaningi sekuthiwa usesukela weza la weza la weza la ngicabanga ukuthi nje ngoba abanye bayazi abanye futhi bayasho ukuthi vele lona azafike kwaANC ubephuma kuphi yabona mina kowami umzimba ikipe seke zagqoka zu2 angifisi umzimba wami uphinde ugqoke sesithathu angicabangi ngoba shuthi imbukele kuyacaca ngokuthi lo muntu lo shuthi ubuyela le cha angithi kusafuna ngiyiqede indaba ukuthi mina yami inhloso nento esenhlizwe yami njengamanje kuse ukuthi ngiyafisa ukuthola isikhathi ngicabange kahle ngihlele kahle ngoba ezinye zeziteke ilimaze abantu abawosopolitiki nabangenza okungcono political bahlupha ukuthi umuntu esuka ngapha avela qho siyabona khona ku Facebook abanye MK yabona abanye IFP abanye EFF abanye banibani yabona khona angilikhuluma iqiniso ukuthi bakhona abanye asebeke bavela bangithinta abanye ngalalela aqhubeke yabona kodwa vele ekugcineni mhlawumbe kungenzeka nje ngithi angizukuya phambili mhlawumbe ngiyithole sengiyaphambili mhlawumbe ngithi angibuyele emuva ngitho zonke okubalekile ukuthi ngeke ngithole isikhathi esanele ngicabange kahle ngihlele kahle lezi zinto ezifana nalezi ayifuna amawala ngoba egcineni uyithola usuqakeka phambili kanti iproblem amawala kodwa nje ngingakusho ukuthi ngikhona ngizoqhubeka nokusiza isizwe sakithi endimeni yezepolitiki ngizoqhubeka futhi ngesikhathi esifanele mase kufanele ngiqhubeke mfethu kunabantu abazi ukuthi uthola lawo kuphi okay uma ngisolundu ngiyazi ukuthi uZungu no-office lapha eThala Center i-office lesethala Center ngabe mfethu lirana wena noma mhlawumbe lirana umbutho lo uyekile umuntu othi mhlawumbe ngifuna ukuthi kuZungu lapha e-officeini akucungeko ngoba usele embuthweni ngabe i-office izoqhubeka lisebenze wathi vele lisebenza yini noma mhlawumbe uzoshintsha indaba lapho usebenzele ekhaya noma usebenzele kuphi angikhuluma nje iqiniso ukuthi i-office leSethala Center alikho elalikhona before ngikhona kwaba nezinkinganyana ngagcina vele ngiba ngaphandle before livaleka kwayilona ebona ukuthi izinkinga iqala lapho all right yabona ngagcina livaleka kwayilona alikho mhlawumbe abakhona bawochaza ukuthi abanikazi balo babe sebengatholakala lapha ngibazi mina ngoba angisahambisani nabo mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi ikhona indawo esizoyisho eyicenter around eDrobheni
esine ingxoxo khona ukuthi sikwazi ukuthola indawo yokusebenzela ngoba okubalekile kunzima ukuthi abantu befuna usizo fanele bagcine ekhaya fanele njalo lokho yobhuka eParliament but egcine kufuna kube nendawo eyisent ikhona nizotholakala kungekudala ukuthi kanjani nizotholakala indawo isizotholakala kungekudala indawo yokusebenza ngoba okubalekile njengoba ngisho ukuthi mhlawumbe kungekudala ukhona ozovela ozothi lo msebenzi eniwenzayo siyawuthanda and osho njalo noma ngabe kuthiwa uvelaphi thina siyokwemukela lokho sisebenze nesiqhubeke siye phambili lokho nje kuclear ngeke size simqwaye siyomemukela khona ikhona indawo esoyisho kungekudala ukuthi sitholakala uzotshela uhledi singitholile nyosho noma kuyoyisholo lo ukuthi nginikele ngale ndawo ukuthi labafowethu basebenze khona uma isememezile lo abantu bengabhekile babheka ukuthi kuphela usizo siyalithola lona abantu bazolithola usizo mhlawumbe Gwabini unomuntu uzoqhamuka ethi mina phela bengicela ukukhuluma noGwabini ukuthi nesikole lapha esedumbe bengifisa aqhamuke esikweni azokwenza lokho akwenzayo ezikoleni ezisihle simbona kuzona mhlawumbe lo muntu lo ungakwazi ukuthi uyomsiza edumbe noma mhlawumbe ubusy ngaphondi kuphela mhlawumbe nawo Friday wasizibona uFriday ayisikubona mhlawumbe nangomsasa kubona nongoma usesikole wanongoma futhi sesakubona ihlahla semapho ihlahla mongona senkosi sakubona ihlahla senkosi akubona ukuthi ndliwana nongoma mhlawumbe umuntu ozayithi ngasophongo mhlawumbe sejozini ngiyafisa ukuthi uzosilekelela ake ngithi sibuya khona ngisho kwahlabisa hluhlu sibuya khona ehluhlu sibuya khona edumbele ko Lunabeck ya ushona le ngathi eMpumalanga sibuya khona eEastern Cape eMount Frere hayi sihambe kakhulu sibuya khona engisholo ukuthi ke ngenxa yezimo size safika esigabeni lapha okugcine sokusiphoqa khona ukuthi sicela ukuthi uma sisondela sizolekelela izingane sicela at least kube khona okuncane abasihlangabeza khona ngenxa yezimo zokuthi ngisho ukuthola imali kuthuleka kunzima at least ukuthola lowo monto silekelelane ukwazi ukuthi sikwazi ukufika endaweni bese kuba lo sikwazi ukuthela lokho ngoba bekusiza kwesikhathi uthi nisuka nje lapha nicelela abo 30 rand einganeni manifika lapha lesa sikole nihambe ibanga close to 5 hours niyakhona nisazobuya 5 hours nithi niyafika khona nithola ukuthi ingane ready for ukusizakala zo30 counter labo 30 rand abawu30 ukuthi benzani ukupetrol ukudla idatha nani ezinye ke zezimo lezi engisho ukuthi kokunye uyawubuka ukuthi kwesikhathi uyawuthanda umsebenzi wesizwe but abantu obethembile nabantu ohamba nabo nabantu obheka ukuthi kufuna bekusupport bengakwazi ukukwelekelela should amafuphi Gwabini asisho ukuthi yonke indawo yatholakala uma uyosiza ingane esikole akukho la ngengifike khona nosifuna phesheya kodwa amayosibhukela ngibhalo sofika ngaphandle Gwabini ukusiza ingane zesikole ikuphi mhlawumbe okunye ngathi ke umphakathi ngokusiza ngathanda ukuthi usize ngakho ukuthi umyami ngise primary ngiyafisa ukuthi afike uGwabini primary mhlawumbe nomhlawumbe uyoluleka izingane ngakwazi mhlawumbe ukuthi ngise primary ngakhona uGwabini afike mhlawumbe primary uyoluleka izingane nje beside ukuthi hambise ama sim card into ugcose ama forms ukuthi ingane iphumelele eMadoda isikole into esiyenza uveleleyo ngoba naku apply izingane awuvele nje uyithathe nje uyapplyise kufanele uyimotivate zi understand zazi ukuthi nokuye varsity that's why isisebenza neinhlaka from eMavarsity eyifika nazo izoselekelela ukuthi izingane la manifika lapha nizofica ukuthi manifika lapha nizofica ukuthi and ekugcineni kwakhona uma usenifika ngonyaka ozayo nize kithi nizosibona kanje ukuze nize kithi sinelekelela siya siba motivate ngoba awukwazi ukuya nje evarsity ingane ihlaza ingakazi motivated ingane akufani ngevarsity lento sike sisho nakubazali sithi umzali uma ikufonela umzali athi aningisize lengane yami sithi mama evarsity akufani nasesikoleni esikoleni uyakwazi ukufonela teacher omkhulu khale kuyothi ingane yami ngilekelela evarsity kukhuluma isystem fanele ingane zi-understand konke lokho zi-understand ingane ukuthi abazali uma ususe evarsity kwi-institution varsity or college usuke usumama usubaba wempilo yakho akekho umzali ongafika evarsity athi uzohlola umsebenzi lapha akekho umzali nje ozongena nje athi ngizohlola umsebenzi wengane yami because i-lecture lapha inakela nje umsebenzi wayo uyaphuma uyangena noma u-attend noma wenzani ningena nje mayifica abawu2 out of 10 yabafundi bayo ibhalela laba abawu2 ibafundise yenze lezo zinto ingene ibenzele kahle
kuphume ku ukuthi kuphela nje wena akeze ukuceba futhi uzocetshwa isystem uNSFAS noma kwaBasari le Basari oyitholile uzokucebela yona umzali la yobona khona ukuthi hayi wena cha ubungayi kuyofuna ilezo zinto siyaye ezikoleni siyayikhuthaza futhi nento zama prayer njengoba nje kungekudala soba nama prayer for ama exams siya even emphakathini siyakujabulela ukuya emphakathini siyokhuluma ngoba nokunye abanye abantu abasha abalithola ithuba ngenxa ukuthi ulwazi abanalo siya emphakathini ziningi izimo esingenelela kuzo kodwa kakhulu esigxila khona kakhulu noma bekuthiwa senzani ukwakha umuntu ukuthi umuntu ayibone eba nekusasa ileyo nto kakhulu mukelwe phele legazi siyabakho mhlawumbe sihambele ubhuti uZungu la bathi uphohloza lethiwa lokho uphohloza koyazi ubuzwa ngophohloza hayi ngicabanga ukuthi lide ukuchaza kangelinye ilanga ngoba lihamba lithi iphohloza kuthiwe ngeyuyisa ngabundaba zalo ingake ethumeni ngihluza ubhuti ngathi kusanyanga kube khona abawuyeza ngiphela umuntu izibongo uyithola ngemsebenzi phinde uze sekuthiwa isithutha senkunzi makhwela ngesheke igama lemthizi ugesheke phinde oZulu futhi amagama emthizi yabo kuphinde kuthiwa isithutha senkunzi makhwela ngasempondweni yabo ntothi uGeorge ibisondele yabona nje lonto lokuthi kuya ngemsebenzi yomuntu hayi angivale mbuya yathi sikhuluma ngoJeorge yasondele mfethu siyabonga isikhathi usiphesona namhlanje siyibhele ngiyazi ukuthi ke awumili sithi kwenze lokho kwenze ukuthi ukhwithile kwelinye iqembu and I'm sure usaphendula abantu ukuthi cha usamile kwamanje usazoza ngamathambo engqondo ngathi ngiwese mhlawumbe uzobuyela ekhaya mhlawumbe ekhaya eliyashelo angazi ngangekho nami kodwa siyabonga isikhathi sakho siphesona last word mfethu kunomuntu mhlawumbe ngiyamdunguza ngitholakala kuphi kanjani ake ngithi nje okwamanje amagama okugcina athi ngiyabonga kakhulu ithuba engilitholayo abantu abazi ukuthi ngikhona nje ngizosithatha futhi stand kungekudala ukuthi ngenza njani political ngoba khona ngisazoqhubeka nokuba usopolitiki kodwa not kwakhongoloza lapho ngihliye lapho ukutholakala kwami ngiba khona nje nako Facebook okwamanje mawucheka nje umlungisi Phohloza Zungu noma ucheke izanele Eunice Mtshali Foundation uye futhi same na ku TikTok Zanele Eunice Mtshali Foundation uthola iFacebook TikTok wami personal account uthola umlungisi Phohloza Zungu ngiyatholakala bese kungaba ukuthi ke mhlawumbe ke obona ukuthi kuyadelay lokho ne number yami khona kodwa mawungena kulawo ma page uyayithola inamba zami uya WhatsApp ngiyatholakala nje kalula futhi uma udinga usizo senza sure ukuthi uyasizakala ngoba iyodwa into esenhlizweni yami neyiphupho kumina ukubona isizwe sakithi sisizakala nesinqumo engizosithatha political sizobe siyisinqumo esifisa ukuthi abantu bakithi baphumelele babe nekusasa mzansi siyabonga kakhulu sesiyavala futhi sesiyavala kunento esengikhohle ukuyibuza la ukhuthiwe kwi-ANC kuyisali khona nakhona ukhuthiwe ngesule ndawo zonke kanye yes siyabonga isikhathi hey ngathi inkulu ndaba mzansi umuntu ukhuthiwe kwindawo kodwa siyabonga isikhathi sakho mfethu usiphesona ungadinanga lelama sicela mfethu siyabonga kakhulu ukuthi uhloniphe uzo la but kunamahlebezi ngakudinga kuqala ngakuthola abathi ngakuthola emuka ukuthi nathi sasibhiza kakhulu kuneteam esebenzana nalo ke ehlezi nami lingenza ukuthi lapho umsebenzi kancane kuneteam okuthiwa igeshe ngeTV ihlezi ngihamba izindawo eziningi ngithi ngiyahlaka ngiyakufuna ngingakuthoni kunodaba mfowethu ngicela ngoba usuvalile nami sevalile ukuthi ngixoxe kunodaba lapho vela kudala lokuthola ukuthi ANC nonke leli prophetha ukuthi uzophuma unedaba ngalibona phela qhamuke Friday kwenye imedia se Friday ngathi wena umuntu ohambile ngalemva ngathola ivoice note ngathi ishubile yokuthi cha lo muntu uyangisola ngapha umqembini noma mhlawumbe leli prophetha hayi lo wayedlalela nje ngicabanga ukuthi wabona isikhathi engengaba naso ngibhizi ngingayinaki into yenkonzo thema isebona sengisenkonzo mayisebuka ukuthi mhlawumbe ifocus kanti vele bese kuyilesikhathi sekuqale ngathi kuthanda umuntu eseqala ukudonsa inyawo cha ngingakakhwethi mina nginayo lenkinga ukuthi angikwazi ukulala ngesisa ngikwazi ukufihla mayisinto nje sekuthanga ngiyenza sikhona fika leso sikhathi ngiyenza angeke uzungibone angifuni ukusolwa hayi afuthi siyabonga kakhulu asivali yabo ngicela ukubona nabafethu abashuthelayo igeshenge kanye nomfethu igeba
Wesaba kakhulu isikhathi senu siphe sona ningakhohlwa bafethu subscribe niyalike epage sizoqhubeka sinilethele nje abantu one by one. Siyabonga kakhulu Gwabini isikhathi sakho siphe sona. Siyabonga kakhulu.